celapa beten tero anga kaula andi resepa bede empat carana. Nomor setong pabenyak ngakan lontong mon pakun beten celep binina tompak paningkong. Cara nomor dua pabenyak nginum cai beten ki celepai kompor odi kato jui. Cara nomor telok pabenyak asa dekat pakun tengkelapa berarti para matia. Cara nomor empat belenapa kompor kapi mulat adanya benak kopuraki pas tahlili kopuraki pas tahlili kopuraki pas tahlili. Nomor setong pabenyak ngakan lontong mon pakun beten celep binina tompak paningkong. Cara nomor dua